There's an online world where I am king of a little website dedicated to me with pictures of me and Vidimo se na Fejsu, aktualna knjiga omiljene dječje književnice Sanje Pilić, kome bi se zapravo i preporučili, jer pretpostavljam da i mogu i nešto stariji čitati. Čitaju mame obično od tih djevojčica, njima je to jako zgodno. Jer su mame zapravo u duši isto djevojčice, samo eto moraju biti mame, mislim, kragu. I tako da, ali to je u biti knjiga koju sam ja napisala za djevojčice od 10 do 15, 16, 17 godina. Mogu oni naravno i kasnije to čitati, ali to je za tu jednu dob, malo romantike, malo vjere u dobro i u čudo i u neke zgodne ljubavi, a ne, i malo ponosa. Uvijek radim da su mi te moje junakinje ponosne djevojčice i da se ne daju zapravo zezati od dečkiju. Glavna junakinja u vašoj knjizi je zapravo tinejdžerica, je li tako? Pa da, nije, mislim 14 godina, ja to uvijek smatram bebama, a neka, znam da je tinejdžer od 13 do 19, ali dobro. I sad recimo kad usporedite vaše tinejdžerske dane s ovima danas, kako je to izgledalo, kako su izgledali vaši tinejdžerski dani? Moji su zapravo bili dosta zabavni, mislim, ja sam bila isto starinska na neku foru tada. I evo, mogu reći, bez obzira što su tada postojali, išla sam na plesnjake, ali to je toliko bilo i za moje pojmove premalo. Recimo, voljela sam, meni su 13 do 19 godine bila posvećena, osim što sam se zaljubljivala, to je, ali ja sam strašno voljela umjetnost. Tako da sam ja zujala, kao što sad zujem po tim kazalištima i predstavama i kinotekama i tako, džez slušala i ne znam šta, tako je i tada bilo. Osim svega, naši dečki su nas ispraćali na autobusne stanice i dopraćali od nekuda. Nije bilo dođi kad dođeš pa odi kad odeš. Vidimo se na Fejsu. Tako, teh nekih stvari je bilo. Bilo je možda tih romantičnih događaja. Ne, da je bilo ih je puno više. Ja sam tada dobivala pisma od jednog slikara kojeg sam upoznala na ljetovanju, pa je onda otišao u Njemačku, naš čovjek. I onda je slao tako divna ljubavna pisma sa ovim, izrađivao je sam ove kuverte i tako. U tom smislu mislim da smo, barem ja kao cura, doživljavale puno više od dečki u ovako divnih trenutaka. Užasno puno ljudi poznajem, ali sam baš preko Fejsa pa onda i uživo upoznala sigurno tako 30-ak, 40-ak ljudi koje sam prvo upoznala preko Fejsa, pa smo si nešto napisali ili si nismo napisali ili su oni nešto trebali. Također nekih klinaca sam upoznala, jedna mi je ta draga Leona došla iz Siska na tu promociju, baš vidimo se na Fejsu, doputovala je, kiša je pljuštala taj dan kad je bila promocija, ona je došla zajedno sa mamom, tako da sam baš sklopila i ta neka zgodna prijateljstva sa djecom koja mi omogućavaju i da lakše pišem jer sam onda povezana s njima. Što se tiče udvarača preko Facebooka? Ima udvarača, moram priznati da su više stranci. A šta će se sad s njima dopisivati? Oni valjda imaju neke, valjda oni svima šalju ta neka pisma udvaračka. Pa biste li pristali s nekim otići na kao spoj, uživo baš? Pa bio ovako nekim Zagrebčanom tu, neki koji tu, zapravo kojeg uvijek, jer kada je neko od naših, onda uvijek barem imamo par zajedničkih prijatelja, tako da ne bi to baš bio sasvim potpuni stranac, možda ga ja tada nisam poznavala, ali nije sasvim, jer obično vidiš koliko imaš zajedničkih prijatelja, pa pretpostavljaš da je, mislim, normalno. Na čemu sad trenutačno radite? Pripremate li već neku novu knjigu? Da, zapravo ona je već gotova i predala sam tekst, onda sad ide na ilustriranje, pa će vjerovatno izaći do Interlibera, zove se Baš sam happy. I to su kratke priče koje sam objavljivala u prvom izboru i sličnim dječjim časopisima i onda ja kad skupim dovoljnih taj broj priča, a do sad sam objavila sigurno 300-tinjak priča, onda taj dio jedan stavim u knjigu i to su tako zgodne priče za klince od 1. do 4. razreda, onako dosta su pozitivne i vedre i duhovite i onak zafrkantske i vjerujem da će
to nastaviti isto tako živjeti kao i sve ove ostale knjige. The internet crashed all across the land, or my Facebook account was deleted by the man. I carry around a picture of my face and a summary of me typed out on a page.